Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kajing pun kaya jongai ke election kamde tang santayo nesan manai. Henry gede nadu bangala job ya ke election bar kajing terekam jonga kamde tang nabenta ban pen kaya ya ke election Henry kajing terekam jonga kalong halor kajing benchat jong upai ba ya ke ke benta bangade ban le ko MLE badde halor kata kanong rim bagi pai ba kila penjob yanga man la kasan snem nadu araja khatlai bar kumju kalong mentau araja arpulai. Ya kini lepan pau du ba met ba ling do MLA ke Mairang constituency hak jinga kran bigilat pathai kubor halor ke jupen kre jong u ya ka election nak bentau snam araja arpulai uba met ba lo ong ba ke seng ke dan ya ke jing ngos kem ban job bun hak election ke banwan kum bagi pat ba kila angnut ban IT no ayau lakam sensyar hak UDP ulai thuru ban lor gi lai pu arngot gi kertong gi balada pen mana kidang dan ki ban sepen mana biang hakawat ka baar. Kue kelong kumni kecil pekerja election juga kamde berubah tang hakisan benai lalu santiyo suar singkapur. Kajing teri jong kajing pekerja election juga kalau ngadu kesri ke bangaya yo ia kajing job ia ke election kebangmut dang ngadu ahjapra hau benai Februari hau benai March teri nak atur kumni yo so ngadu untuk kesri ke kajing pekerja juga nak mentau ahjap kalai ahjap kalai lu mana dia yo so kalau kajing pekerja juga nak mentau ahjap Bat arja kat pralu kalau ngajing sedang keren arja mulai. Dia hendrai ngasuh kawan pun saya susu alor tadi. Baka jingtri kam jonga kam dia tang nak betapa pun keren ya ke election. Jingtri kam jonga borobor kalau alor ke benset ke jong pak. Ya ke bentak ke bangan dia bentri. Dengan sim mana kalian jonga kalau ke duty bat ke jingkit klik jonga bangan tri ya kita kikam kiba la benset yang nak bentak konstitusi. Bat dia alor kata kedung ba kipai ba kismutu yang ya kecil kam jonga kabangam le dengan omanga sia ndre na ko on pensai kene na marba de halor kani kono rim ba le bagi pai ba kijit yang man na kasasne na do arta pra election te kalong ke ju hi kono rim na ka tak ni acar ulai ha ka ba na kalen jonga ngalas dang na do arjakat pra da ka ba beteng yiki atem di baladap nak benta bangan pendet ya ke duty jonga komunomi kemat ha ke konstitusi prokoi ti halor ki kam di bangan tre ngam kwa man ke menga na ka ha bin snap lem na ki bobon balang kam tam ki riu pai ba bakin ai ya ke jin pen pau na ka juki ha ka ni kam ti ki dan don bon ba ki kam tam beri ha ka na konstitusi ke ba na dan bat kam tam ha ka ni district ke ba ni Kamai ke pagi lah, yo, dan sebut mereka. Terkadang lengkap kecil terlibat, kenang bagi kita ke development baru kita kikam tu dah sah, laman tidak kita kompor. Agak setiap berapa ini dan ke jenis scam, kalian jom, irong very confident, bagi kipai bah akan ganti pemerintah, kiku apa ni iri jekelah, bagi kiku IT no ia kerja senjata, ke UDP. Kalau ni teristong tak pendeklah bagi bon lagi kandidat kijungi kibangin pinjakun mentah kan election kini pencok yang mentah ni kibangin ada declare como tip like arun officially lah declare kidan berskiwe ki kete kibangin submission kampulor ha ka ba kidan ki nomi keman ba de ne ki wiki political party ki empat lawan join empat lai kaban belanja kata ni joki nang tahu kita dukat ni kita pada fokus government service kita dang up ya ka jing ya ka service joki pakat kut hapo mentau nu lai ka mulai puai tu Desember di hari kata kita sampai kita long kasih